Jesu Christa akela keluzan no pete kelusia go jezenu sededi go passion week matho sedele de mo nipu bugo pete go rtseke salas keza sumengu mo supele Maundy Thursday hauliro meyese ke kelam no Maundy Thursday haunu ubu ke penyofa ke debo ukreshi keza sunu u prepare tsasa Session Maundy Thursday, how lela siliro, Machakenye meyese, musu liro, Lord's Supper, mu washing of feet, gets a how Jisum hatom, kemeyese gets a kenye, how sedesa, mu, how sedeketu, sedeketzer bizomo, the ukobusu, semosho gets a su lemosho gets a she gets a matoboy, sala ugo, gezedino, jeza, seniem, hachaseniri leseke, nipu ulam hatsakesa, ula shekesa. Ubu ke lakili ngukilie mu honyoho renewed be honyoho tsaketa su lela sake jeza liro ugo choir go tsali no nuri ugo tasdo mu worship liro tsali tseri pekrado congregation ni musala tsali khu pesila modedi projector no projectors liro suri mehodi medzili je keta suri sedi nyego kipusia kezedi no ke chatsele the way Hego ke krie ke penyova ke tezia kapien tsia we. Poti Mary ke badono zo sheri no chezeri kapi heko tsasa heko bunu CZD vordi no sholi ke vi CZD no tsali ko no zo sheri ndie ko no zo sheri ndie proketse ko no zo sheri heko bu nsila li ke vi mu hoko ke peleri lepesu sasali ke vi no poti hau kapi heko tsekesla npejewe nipu no heko krohi kesa no heko krie kesa no nyo Jesu Christa ke tsepie pobu heko ke phumala sheketa kruwa mu rilashede temike hupori popelle ke liuka zata modi ke chache ke ringuli ke do no su kapi heko tsekesa haulari npejewe musala cheza zo sheri nipu heko mhodzenu voria heko kiddepo heko roko thokoshi Hetzeze bori baketla heko kidde boroko toshi surabizamo de tison he kremeradi huleke vi no suri kapie heko tsasa musalani pu no nyo Jesu Christa bu cross genunu pom ha totseke sa hauno heko busukuri leker zawahiche de isoko lemenyo di lukese kono zo she tu menyo la seleke tola no heko cheseche sironi pu no nyo Jesu Christa bunu Taketsepi heko pekesa heko bu honyoho gi humility sedinul husamo shoketsa suri tapi heko pekesa holan pejewe ke krenipo heko su tsele modaya heko hakya ke papa te heko thyo heko pride bab preketsa themye porhi ke krike no heko pride baya heko ronyope honyoho tsele moketsa shiketsa bab prezo musalano nipo no chezo zo shiri heko melu mehosidi heko bunu zo shiri Ronyo get to sedinul huselegedo, me serve tsegedo, humility no doselegedo, no secondo sheri heko chesa, heko kruhiseje, sionipu, gizahano vogetano, heko pete go heko, crossu, the morsho pre gets a she gets a ba. Musalano nipu, cross bearing hauliro hekola, ressekets a theories a keseya, de nipu no, keko kapi heko tseseje, no. Courage kapi heko tsasaje sidi heko bunu heko crossri ferdino vordi inze ke selekevi no sunu heko kruhisa ke ko kapi heko tsapresaje jeza ke roshoti hauno zo sheri no heko me popo ke tsaratsa ke salasa tanu ke meje di vor ke bako bunu nginu no ralilichi ke tsake na fadi vor ke bako bu nzanu no viso hoke le tsalichi uke pelenu ke vo ke bako bu uke pelenu metsmeche ke tsa Mula ke liye tsalichi. Uni ke bakobu unum ke tsa krako ke liye tsachi. Nipu no heko pate ko kruhi sachi. Hepie ke kri ke tsa sevorm hodzenu tawe. De nipu no soko pate si. No heko ka kemera walel ho ke tsa ka kemenga walel ho ke tsa no supuse. Sela nipu no nke ko kapi he tsa nunne kapi heko tsa sidi heko bu heko pi hakori he nidi fulegedo. Hasidi haledi felegedo musagesa hedi felegedo no sokonri heko kruhisachi poti hori kapien pelesidi Jesu Christa arhakelioza sedi chayawe amen
Hapeteri putio puti boni pre. Tikro hapete puti boni. Jadu do hauro ke me crei muzi deive. Tiu si zidi KECHA che batiu. Nko tieje ke ze Krista Kruzki ke vo rekrashanya. Unnu ke tho mutenu ke di ke liese. Poem hitze pekro keshe pisiu medzivo ke. Piha medzi po KERÜSO mimi. Siri we cruz ke mesau penyo vote. Ke thou pesi pengushatio. KERÜSO krokro we nune mu ukel huchao mulitio. Ke mesati haunu KETHODIE haule pesushake. Jisu pue ke penyo fazori ke penyo faze ke te dedi putio pula hapurichamo. Sichu monya putio poche pejeshe. Kitio mietioi renyo mutemie me vidi penyolie. Siro pue temie riche fadi putio poche ke renyolie. Ke sie ke tsori diese chezota kruzki nusieshe. Join me at the cross of Calvary. The cross of Calvary. Jisue po siedzi ko kisedi ki John Rajao che tezie po ke ba unovo. Uko to vozuru jisue uko ki jeje uko e ko fe versatio sitse te koko ta chere tatio idipu. Deri pitor pupet todi
미에페텐 카와조리 아웨 실렐로 지수포디에 켈라리 안키 케토 부셔티오 제즈 노테브 케쿠모즈 바세 아멜리티오 우코 게체마네 테추노 볼리체 지수시에 알루키 피케 차체케타키 네코 하키발리 케크릴라모나 아누케메제비에 시타토 에바데무 네코 하키바디 아제 페발리치 포티오자피 제레투 케차츠디 아포 첼레비티오로 테헤하부 아테르타치 시리 아메도모 데린 메도 첼리치 Judas, po sekewao, puri getse manesi. Kekrila mone jisue po ke dakele ko zedi, teche haunuvo ke chache ko piachela. Judas e chepahi me kropo, zievo ko ke jau kitsanu ke jamie ho, mu farisi ko zeledi, u mibu mu renye ko piledi ke ze vor. Jisue mha hako pugi chevor ke tio si preba, sala poetio pardi. Nye ko supo feyaga idi uko ketsoshe. Uko pudie keladi Nazaret Jisu isi. Jisu uko ki atemi sule isha.
Jisuse jevo ke jau mozunu vor. Sununu uko poketso. Mumike krake dijapu che popetsu. Pitori uko medzitio mu kiteja nunu feba. Nori posedi ko mi pozom hie. Idi kitio me fepo poketso. Pitore mo dipua. Ru kitio ke krifupori pongudisie. No posedi ko mi pozodimu. Idi ketsolata. Deri pitore mo dipulawa. Telanu jevo ke jau kitio sie. Nos Jisuse olif lienu tiodi angu mome. Pitore resezodisie. An kipuya atemio simozo. Sishe mumeta teve kuparta. Pitore Jisu diepuko rekrale dikra kuita. Zievo ke jaue, Jisu pesiewa ke tio dokorhata, kiserana uko poze pilat, angum hodzenuvor, pilade sirope Jisuva, chepahiko zohu tsere chepie putzegisha, uko feni merie me gechepo pobuseli disie, judako ke diubu ke viu chilije, idipukre, temiko Jisu ngushete, po guale, idi melie shikuita. Temie crow shepetoshete pilate po guake tiola kapie ukotsawa. Jisuze golgatha techu nuvor mu tejomie kenye sapie po gua. Temie sakifete kevorko shepetodi no ke penyo fanyowero cruz ginu kirliche idipokenga. Jisusie apo uko ke jovasheche uko ke dipo chata shita sikemola.
바보도 소루 nouveau 바보도 태프 ketso 니키지 모타 무케지우토 키 조세프 바타 바보도 태프 키 지수 멜리포 예치디 아케페뇨프 노키에디 아카와타가 마하코페 테체 찔레게타 시디 포에 시에 아테흐테 이셔 제포 우코에 게크로즈피에 히섭시기 셜리디 비에 포메누 카서 지수에 게크로즈 크레레체 포에 베시디 지테 이셔디 포로프 카소와 Tie ke pekro ke le hau rakra pesu shache kelhu ke sala doje ke chati haunu Krista cruzpu hodzere le di unule mu hatho pette chatha chvolike Krista bu melu tu pelu shachemu urazako menelia tienra rofabu ke jova ke le ke kosilei kelhu tsa ke ta haubu nusha nuje ngulechemu NYIEPOU bu japi nyekopetetsje.
Johan to take care se kusuku ponnu pengu kusuku ser diemu ser pengu potsugi tukeba jisue po seji ko phi kreketse siro jisue ki zhao kawadi po kinu votaketyo tiu vorso baketa cheke vo nium hodze sileta po ki znu keba po time ko krevorzo musu ko krevo telas zozo Satane Judas Iscariotu Simon Nobu po sewaketyo keleuse po nusawata mu hatsukebaki poe ke kopete kapie Jesu jenu sewaketa mu poe ukepenyopfe ki nuvor zoketsu mu kepenyopfe ki lavo taketyo poe siba salap po miz ginu sieledi po bulie pe so roa sidi feyo po pie po che papvlie sishe z rupie jitiku ponu seledi po seji ko piekher mu fe po che papvketyo yo pie uko pi sisvoda kusuku ser diemu ser pengu DIEKEPU ke sao a niebu tsilinu ke se die ke sapo ka sije nieko honyo kreleje a nieko kreke vortyo nieko ri honyo krele morosho nieko honyo krele liro suginu nieko asejimie ke tse me petebu silityo sita Puti viola che per fa tejeya jazavor di pulel hodani di duro armevi seda dia di pupale moda shidi jazavor le doni shidi le ba de yugo ke chanu afar kra ke bala bu atse pe kosa ya ga zaula ache shertale de we ache zo sedi ke zas ne ge zo liro reflections on the events of Gethsemane. So hanu ke pusunata. Ugon ugo KETHODIE reperverse de sala asayanu PRELUDE de deri je haganu alasanu siti mezele do chiliko mefese die ne pugezam chiliko mefese die ne pugezam uwe awe ke shekraku nu vozo sheri ama ke shopuri prilel ho no azege dola si tiche me fe pengu vogeda ki cancer tsa ke za nyomi ka karisi ba meje mo cancer tsa ke zigi ke shekruku shi ke zo wa aje ke gale di yo post slice yo experience ke za suha tsa because the chemotherapy sele di vori shodi mejiaza gazatinu aziro apeginu ke chatsadi akelu spirit sugesti ke chatsga basu hasi mo to akelino achaza sheda dojin ha ke za shiza bor level mo shikatsuki to makakra keleno vordri KECHE kroku no vogezigi kim heshigeza shigeza yobo experience mu plunging into the unknown de simo togeza shigeza sohanu mohogezigi question po on the vogeza susa question so yoliro what if all I believe all my life apellega basusa ke thongodoro kim hedoga keza shiza shigeza yobo vormo alazi bu keza tipo keza hotsa there potential no matter what aro kepenyofa pelegele utazet zat hazdo shidi ashigeza bo decide segele ngulie akelunu KECHE kroku shigeza bo experience chili come fesse dia waliro originally kepenyofa
Messiah ke meje ke suha die suha pe David tienu se ke sa shi ke bo David wa puni chugi bueno cheli ho ha tu sa te ko ke fe se ke ba tiki po tu sa ke pele ya David deri po hanu ma ke krano po ke lunu po no valley ha ya hanu voge za ha ngule mu KECHE krokunu voge za so hari experience ke za hotsa mu David when Saul we po chape ko zele di po du criado di po fake zo no po no fodi ki cheki kono Kidron Valley hanu ke cheki hanu po rasagaza suritsa musa sheza de ponyo Absalom po petsu park dagi po no David petsu park dagi David we Jerusalem no po ke diuzo shiri Jerusalem no po thau perius di po to se di Kidron Valley hanu vo shidi ke Jerusalem no Kidron Valley no vo sidi po Mount Olive Pio no vordi Garden of Gethsemane him higasa bono po vorle musidi po sunu to se di to a place of safety po sunu vo kada so hatsa mu po ke diuzo shiri po tenga chabono po la keres sekza shikaza po kemenga sekza shikaza tibo valley hanu cross sekza susat ngule David hanu Kidron Valley nu nguga sa holero Jesus Christa te sheta de suffered sagato she's a crapori ngu penguga sa ngule ugo inspiration of the word of God in NYIEPOU DSU hasil siba musla ke penyo fa people nu sekza she's ngu with Dave Jisuro ke meje gaza chaho no po reform mo po no David wa to voke no po no su Kidron Valley ha no chi di Gethsemane che pa di po to zidi ke ko crack za tat so ko no voda de jisu wa ha no voke ziki po Gethsemane ze no po thale po ha no body po ke chats di me meje di kizo Christ po kizo resek of di kemeja segza tibo hanu zeke segza hangulie jeza ago hanu mohasna ba why Gethsemane do la Gethsemane ga hayana mohasna ba ugo nta die KETHODIE go nuri you'd go hide preverse de mu gospel ko nungo gilie jisu ekeracha so sakali she bueno po petakali ko po penyot hok za so ko zedi Peter Jacob mu Johan ugo zeli di Jerusalem nu to se Kidron Valley nu vogada so mulie shidi kizat tatseyo no vogada so no Gethsemane so no vogle mulie mu Gethsemane kizat tatsa haya liro Greek mediano and oil press kaza til ria kizat tatseyo bono but Garden ketsa haya no aliro Mount Olive P ke bag just pu mu garden ketsa haya no oil press pa baya she oil press pa baya mu how no KECHE kes apu no olive shi ko sevoli di KECHE ke sabu pe kralas li di gapye po flash ko pete shi di gapye Podzakru park is a tiel so no park is a sutsayasi. Mohano Mohogaski gets a manano Mohogaski. Jisu Christari, Ugo Kepuma Felidi. Ugo Kepuma Felidi. Meshi Sekeza Kepuma half Felidi. Ugo Lake Mesh yesterday, Ugo Hasekaza. So ha accept Segalia, so put so Versogodo accept Segalia, so hot sabobo. I know Ugo Garden Kenya Mohosanaba. Garden Kerio Liro Eden Garden Mukenyo Liro Gethsemane Garden of Gethsemane Garden Kerio nu bueno temie nyo wenu Adam wenu medomo di atwa medotsudo ketsa shiketsa not your will but mine ketsa shizobotsu shiketsabotsu ketsa dia potopo medotsu ketsa kepenyo fa dia zemo di potopo medotsu ketsa shiketsabotsu shidi po paradise ho happy city ra hatsabotsu wa kada ke puma shiketsabonu vorgada so hangulie deri jiswenu Gethsemane nu Amedomo medo chilije kesasa. Podia zesu so fokasunu ugo ke kizu ke resekizo bot so kedasu so ke dilabie tigichare no so kesasu sangulie. Ageno ugo lesson krobo mohosna ba on
Garden of Eden, Garden of Gethsemane hanu lesson groi bom hosan ba mu su mu ho keta ketsa modza payo bo ugo nu leban ne gezo sliro Johan po ker din po geza jisu we dieu chepu me vivor Shidi ugo donul hugeza. Remi vabo ginu po penyovor, chepu me vivor. Shidi ugo donul hugeza. Musuyanu legacy bueno chepu me vivor geza suha. Boy 100% human geza suha lesson. 100% divine. Que penyofa 100%. Temie que这lesson呢，不temie这自己路vor que这是一下，如果reflect 个把个是一下来拉丝把个，这是是那个啥呀？他有没好生那个做了 loneliness，物质顾个这，我是比他的物质顾这个这，是个这不，就是说，也这么难弄，是个这不这个三，我这里个运动好个是个，不个朋友讨个。Petagili come seze vodi Getsemane zeun bale shidi po go ki haki badi febaje dik chat sabaje ki shidi po pusa shidi po to se a stone throw shizo po no po to la vodi she po ke chat sa shidi no po ke chat sa di tizi jau no ke chat sa va ni poti ho no po la vodi po petagili go mo hosa shigi po Petagili goro zela zgada zetsa zgada so hangula sa gzanguli mo jisu na po se mo sho bigzgi po penyo thog zgo sevori po encourage zgo live on he sigzo no uganu stiu no zesgada po se mo sho bigzno po en bamu ogo bamu gada so hangusa jisu po nye be ke meri gza po kizu ke puma fagado so sa mo ke shese KESEKEDO ha polaris sekets po shikets po uko mereba ke tune uko kris pokori po tuke metisegedo tibu no pen uko zezegeda ho no po chameje sekets shikets po zekese mo pen pugeza uko ki nigo bav dobori aze febale hoteme sidi pusa ugo ki pochame siege za suri ke sedeme che disappoint se ga poze porque penyo togo zo she ba vodo puri poze bale lo de me ke pusa sidi po pula di she aro fukita we chen ya do zo deri chepu we tacha sida chepu we si tacha sida sidi po no po lavo di ke chats la ke zo sa sidi po vaseu lavo ke zgi so shiri uko zeze ke zo golie shi zgi po no uko kipu di she marker ke die hidia po hide ke nyegi po pu ke za so she po vaseu la pir di uko ki ni go theory ze mu religious me just set ti zo da po tiu sa vorte ho mute mi nyo te pie ke phuma mi jenu shawato bate siele di to takhe hare atesha ke tu vor haki thadesi ugo po pathakele go po ke penyo thogori po pezat sabal moda someone ugo zeza ke zonu po betrayer po tesa ke tu reward hala ke da su hangusa jisu hage legacy pori po sekeza tipo sekese mu po betray sekeza tipo sekese kite pori po zukuso do shi pora bidi po zukuso do shi ke hole mu po no poto pora bi hanu me pori po kruhi po encourage somebody po por bi hanu piega do so sa hangule mus po cruz no chega do so har lapo no ke me chega zo rabbi so mona po no the comfort of his father po nichuno no po ze ba ya kaza po ke kriso suri po so se di ke petseda je kaza that is ke po no ke penyo fan literally He's omnipresent. La pono pose che pezza moderi po soha feels che chatsa zori tsere che da si che za pono che me se bi vo po si che za tipo no vo mo si di pono perché za anno che me jebie sheda do bade che za pono che me jebie vo sheda do che za po si che za
loneliness shikeza pette ko dono she popo zedi ke khoda ke do popo zedi popo ri da ke do so ka popo so ha less di popular sekeza so sekeza loneliness so ha uzku ke za or bidi uzku ke za ha so ha sa sekeza bo beche je ugo social science survey go pugaza temie no keme wigaza through social media mu internet ko no keme wigaza vimeme shekaza so tsa deri temike graza de unno keme sheba za urtur bibada gaza so pu mu me pugaza we have an abundance of connections but a scarcity of relationship shi pusa ugo mi ga granu ke perro le ke vi cha ke me le ke vi cha bas so de ID physically ke perro ke so tsasse ke da pusa musunu mi ke gra lonely ba ke so pu ugo bueno temie po kru hisle ke vi so sa po kru hisle ke vi po nu tsike te fasile ke vi so ko haribam ke ta tiu bueno ke penyo fagi po ki rivodi KECHA ke zangu mushi ke zgi poponen poke meja seke ba hongu di tiki di liu ke tsebe potsa ke te fukesa hongu ugo loneliness deep uzo ku sekza ta so han vo ya meche muso han vo ke zgi mi poe so have experience ka da poto por bigada shi sa po so ha po experience he's our sympathetic high priest puri ke meja kadala bueno unu ponus no jekeni ke penyo fo mo po u meje si wetsa ke basu se pori sigeta so ha ke penyo fa la ugo re city po favole ke se she ke nyo city ke zasna ke to liro fear and temptations Jisuro po Getsemani zenu kebaki bueno mi potele getsa modza bueno romie ko kimhidi mi guyashi getsa siba meche uko brutal city kemere city mi bo kemeshele kivide kemeshedi ubu sheya getsa susa va ponu meshebie uche chebe o va sadar va bo shimode shede le videri upetse penebe ukimhidi to prolong the pain kimhidi sada chikitsa suha saya gaza sisapo simeche mo so the risk gori ke pumeche de pon jisue sugo prior to that sugo has pohal sugo lady pon sugo sedi wrestle sugo kemeche susa so has sedi wrestle sugo mo puri jisuri acknowledge sugo potsa pocket suha ponu kemeje be sheda to bata kitsa susa pusa ke shes se ke segogi uzazi sekeza ke shes kraku no vogotski unmeje kemeje torgeza posusa mugeza po soha po soha acknowledge sekeza mu po shiri po patagile ko zekeza so hangula po la phiri she po desere chulidi po ke chat sekeza po ke chat sekeza shidi po hakya ha dopi thalayo bot final temptation yo bo ki for ke za hangmulie musu liro kitsu biu fomoda di fomoda ro kishi ke za po shidi ke za yo bo ki for ke za so ha face mu tsle vidaro te hiu piazza terhia je ke tsu bude med dokim he tsle je ke tsu ke tsa temptation yuri por vo ke she kraku no vogodo lemet ke tsa she's a poor experience me je ke me je seri sla ho happy at terhia ro kim he she ke tsa pori boss hat si at terhia roki ke tsa su po snupo ke sangolie mu ke me che ho ha temela normal so ke share more ke meche how se ke to ho meche ke za ho fear ho it's normal ibrigo kenye ke pengun bu ke za ugo pete ke share diet to de ke share diet ke share pidi su diet to ke da su pu ugo pete ke share pidi su diet to da ke su pu sa mu ke meche ho ugo pete ukelhunu experience ke tsa meche
Jisuri keshettieno tatsuki at the door of a death. Po mumose sedani. Po su keshettieno tatsuki porisu michegetasu for. Teacher Hoyovo Kadaki Baruna Tower is a climb to South go Kehuno here for the Miche. Sura Tower, so you're recre moton. There you got Baruna Towers who are the shirt. How not Kogado, so no recre mozalari less. I mean, me crowded less, Mulekasagi, Tatsuro. Mereset to the child Meresidi, Chapachidi, windy spirals at the core. Musunu, let's a girl, Mopper, Mother Canyon, both of them have bring Musamada. She's a girl, Aramecha, Tarashidi, earthquake river, give me the she's stampede, she's a great petemic. What this Yazunu. Aro mode akos halikens de shidi apeshada de shisami amodza de to a shade to shila atiro akipudi mi ke kran shade to peshela halikens shidi pusa sha opaine ari shishesa shidi mellido dino amelu me shete dino ason melliko mu melliko gizigi keje hoyo leri chabamozo no chaoyong uzaleda de shizuno umelu keje yongule kizasa just lighten my heart ne shidi anu shidi so melilia kesa so tsa ke zi honu ke zi ke shakroku haisu ponu vogodo na uzzi to ugo better legacy ar ni chugo ki pudi nyomi ki debo shera godo me chaga shizge better uje hasya kesa hongule better ke shakroku hanu vogodo me cha ugo better ugo me che kesa shizo bo ugo ke lun ba me che Timmy, gets a sherry for a good mitchie, more accident goes like a second mitchie, more me was accept some more that she may check it. So my cat, mitchie a crabaya. Mu KETHODIE no Pugasa Bible no mitchie gets a 365 times pussy, mitchie, gets a DIEKEPU 365 times pussy, gets a pussa. Jisuri, mitchie. Ugo me fig deal who vogue it's a 100% human, gets a la pori me check it as so zeketa. Poi me chevodi bueno tejeri crew parda gets a so sikets a sorry, pusa gets a hulia. There she's all sherry bueno, pomechewu penamo, sidi pomechewu penamo, di posum hoko gilis utzilia. She dipo ugo lush yesedo. Amadomo, they met dog him hilly, it's a supposed to pepi kisas mulia. So she has seven no seconds as a little prayer, struggle, and suffering. Kimejigata, get chanu, Kimeja sets the Chatsigata, Mopo, Kimejigata Hono. Mibo Raniero, Cantalamasa, she's about Pugaza. Gets a many how little Jisu, the internal aspects of Jesus, how ya reveals a shake it's a pusa. Potent poeke share. KECHE zeke seket some hodza ponu shegada she gets about experience gets a pusa. Mujisuanu KECHE zeke seda ke bagi po deepest depression ponuri letting here. When the polar rock bottom potellare at saligans the KECHE kids upon zeke sen here, Sidi Puano. Apo televidaro tehi hopia at terriers at the jay gets a she gets a posuri sedi chagza. Saligans the gets a she's upon no repeats us and here gets a lair. Bueno gizzo kepuma ugo bete kepuma su felidi bueno posugo pie pokra dafa olive comedy dafadi posidi me she said is who have fixigi po heligens geza mu an put up adopt people zeke segeta susunor to give up she gets a aya take grip or ibang she gets a she's upon reborn here they poor struggle segeta su haliro KECHE susa kruku no vodomo Mother gets a she's struggle segets a so hurry, who was a poseka segets a hongu. Popanuke shekroku no vocodo, so she get married, targets so has a sedage. They pour a reladino, she that also she get married, toro temi, ugo bet take a chache moke chache, gado gets a posuha, tanu, posuno, tanu tani pop. Pola get married, Torda gets also her less dipo. When Polare, seconds opposed to a struggle, seconds a swat, seconds a mulia. Jisu
mentally, emotionally, spiritually, physically, look, look with took it a look me faking ye, he did dear, no book it's a se share book me PD, chapoti, zocha sakota. Bata, she can make just about to know Popo Chapotis, Potizzo Sakodasi, Musidi, two, Poro crew, Tejet to a po, Kijatsurasi, Poro crew, Tejet to a Pokizura gets a sister, can make it, gets us on Tejero crew back at the home with you. More Vajegaba hyperbole, she gives up more, there is how medically, how I get talk at them. Medically higher hematohydrosis, temi bueno po emotional stress, po no kemeje thoda modashe, po zero vocabularies hakoha, remia paradishe, papara she, he depot she tejero crew paraya gets a pusa. Bueno, que me talk liki po to the pocket chats, she did wrestle second a hongo, me che, moke me jigata, so has the poke me seconds of sir. Mo bueno, shepo pogi, Salivero hot so at the hill would say Terhida J gets us three, Budike chats, mo pocket chats gets us no po, or forgets other po stress, so I'm looking at keeping your fur popo, take it the liu city gets a city po, what's the metisa. Musias Spurgeon Rahizavo Pusa. That the Lord of life and glory should be so weak that he needed to be strengthened by one of his own creature. Heidi pusa KERÜSUO sekabak NYIEPOU DZIEKEPU nyo fasu hanu bueno mesia tora di potot sekasa tiki dilemir potot sekasa shizu bobuno pokru hilas do gets so the irony of it but she gets bono po bagets so CS Spurgeon Russell Pugasa and the book takimiri we're fully God, they're fully human. Slapuano 100% human. Temi samo fazidi focus lapo hidi ke me jekets a pori ugom hidi make kru hi semo shokeda su hats tanu focus atsa ibrigo pengu tenyelo tefa age president Jisuri bocha jef ke tu ki porque cha mu po me jemelo ke chakonu Gra mu po mitzepe cruzo di ke shen no ke lalie ke view ki chazo mu po checker nyobie chakelia la porque char neshazo porque checker nyobie chakelia la porque char neshazo nyozori porque me je ke shaginu diese ke chodosilie po ke me je ke tsunu po DZS che per fa DZS che sono ubu DZS che do risilie che se pusa mu po chapie VILOSA chi po DZS che li keko la po che chache che la che li bo chade che se pusa Gesù Cristiano DZS che sono ubu DZS morsho che me je che tiki so she po DZS morsho che so hari Podori tabi o guess che hangulie persistent in prayer po kawamodi che penyo fa che chats samo che penyo fa DZS potio che dopo la mission su la worship che sono po ne po DZS di siga sono po rokkala par che lietsle in his despair po rokkala par che lietsle musidi po po tsati voke to sono zeke sege lietsle po talao no Jisu pepi ke liya no the decision haya no pocket dakelia so ha ri yo pusna tha getse meneze no Jisu no ke me jike za tenga shike bo zeke seda ke za posusa bueno tenga so sa pi pogis zeke seke to su sibazo de posu ha pi po tu fakeli ha mulie shidi bueno meddo ke mi tsle je ke za posu sa ke penyo faki pusa polares sazo she posu pusa shidi po ki tseke je u tseke za so no bueno poto po ki ke jesus sa pe ke ziu no sa po poto po
extinguish the deepest darkness soon ha circus so mushidi su nuke porque zisu nundo buke jeuno parla le kivi so hat circus hangule poto surrender circus po surrender circus so ha ngule mu Paul where Corinthian go ki to get Corinthian kenye pengu me fe pono bugaza ula nu ke puma simo to ke chapo ke chu chabie ke puma chau ke puma chawa sidi ubu pogi nu ke penya fake me to nu u ya ni le ke tsu sa pusa porque puma tsamo to ke tsu su ripie u bu ke puma tsle u la nu ke puma to flidi ubu ke me to me tsla ke le so hat tsle haga uni se ke tsu boliro po decision ho apigele po submit se ke sa ke za tonu herpigato bu ulla shega to so har bonus no submit se ke sa po so no diezenu khasa ke tsiki bueno porque lu su she za die po get me ne nu pa ke tsiki po nu ne ba ke da po te fu ke da so sa ngusa mu po sala po mo za die ze ke se ke tsu no shi romeo ko po te lo de vo ke tsiki so shi pito we vo di mi po ni to sa wa ke tsu ze pu ya mu so ha tsiki po so ha pito ki po di apu ki charo po di le me legion ke nye ke jeri ke tse shali ke to no si mo mesi Kerkenye legion kerkenye ke jere ke tsesa le kivi ke po defense daro so haba de po intentionally po khasa ke tsa sala po resist mo di po khasa mu su she za de po anu pizza ke jago ze ke se ke tsa su shri Judean make a deal ze ke se ke tsa shri Roman governor ze ke se ke tsa so shri po anu pe shela mo mu po ke me ja se di po petsap donni ke tsa zhe chalo de le shi di por ri la de mo pe she la de mo back off tsa de mo shi di po nu po te fudi so ha ze ke se ke li ha ngule po dia zenu se ke ko ngwe ke li lesson na ya ko po thau po dia po la resurrey dia zenu le ke se po ke ko ngwe ke li ha ngule the power of obedience and acceptance give us the strength to bear actually so ya leba ke penyo dia zeke sunu mo la re ke so hurry accept se ke li no we ke ngule ya ke za freedom ngule ya ke za mo sagese hele ke vi so ha ngule ya ke za ha ngule ugo kristamela kelhunu ugo dark valley hayano ke shekruku no voge tsu hari ze ke seme chezo ke setu ke sezo do mo puri ke krigzno ze ke seme che mo shigeza ki shidi mi chegeza depression shigi mi tsu gori ze ke selivi ke shekruku no jisu ano hano deri po to voge tsu na po kole ga da po tsa po kole ga da la mo ugo pelle ke ba gori ugori kole do ugo tie Krista me tsdi to live Christ in our neighborhood, to live Christ in our offices, to live Christ in our workplaces. Ke humo no se we ni pu sedi lusada liro ni pu la jesa da liro ugo ke shekruku hari hemo shogeza hele mo shogeza so hari leseke jisu no how hele di po kwale ke zum hidi ugo how hele mo shogeza leseke buti ono we ke shekruku kim he ke zu krobo no vole vi musiki we ke damo shogeza ke penyo fu dia zeno taso do mo dia zeno muke kribo no uto Allah lele da uto o safe tsile da uto self preserve tsile da kitsa she gets a choice some she gets a get da more she gets a she's a ukivoro adia tota da mo model ga ne ni de todo model ga kitsa so how tie disonye challenges sakim he kitsa ze ke sebaya mushi gets ge we ajisula tasa da mo adia zeuna tasa da mo Poto ke ho tsada so shia dis dezenu tasdo shi dike ke dakeli so hanu ke konguli ya ke konguli di hele ke vike ko so ringuli ya ke so har krasa ke ugo cheza Maundy Thursday ho ha ugo so ha motivation week hanu ugo mapo kido bot sesleviga talano ugo ho lesson na ba akido bot sesleviga no ke do bot sesleviga lekesegi mapo itseligenze Pochapo no less little, my poets lickens, she gets a layer. They put a girl, they lesser, my bad, they hits a living by everything we can do. She gets us right less again.
Jisueno che pegno fa terriano I danzeno ugo bunu popegnotti di banna che susa popegnotti di banna che susa tsasa mu suha pomengu musla ugo chiva Chetti hanu ugo Maundy Thursday mo Passion Week hanu ugo che pegno vale che pose Popegno tidi pose di I danzeno si baga to kim hidi ugo popegno tidi u attention kabi potsa di por shock he Niko beje Quargo peje nipu rashono hego kruhigesa hego botali konunuri ke penyo versi sa kelie sekolari nyoko peje se she petenyon peje no dush po pebam de dinu pu ke satigi aya nipu no miracle tsuje ke tsa shiri sedi ke chachawa mo nipu we kruhise ke lari in peje mo nipu peje mo jeza ndio kolari ke penyo Pejebawe ubu makekrari si pesu sas ke liye les ke sas ke liye mu si ke sala ke liye hakolari nipu peje mo peje I can see some new faces here. Sorry, I couldn't introduce you at the beginning of the service, but as the saying goes, it's better late than never. So I'll welcome you. I believe you are Seja's friend. Would you all please stand and let the church welcome you? Okay, thank you. Please be seated. Tomorrow, our Good Friday service starts at 9:30 a.m. and on Easter Sunday, we have at 9:30 a.m. If you are around Kohima, please join us. Ugo cheza kezedi no metsa kechatselena. Nyepu purhike krike tsanunu ugo ratsa prewa miche musala ugo su sedi nyepu hodzunu vordi personal prayer bo kepenyofog tsasa musidi passion week pam sunday ne nu sedede deri ugo friday ri ke hulado saturday ke hu hode deri ugo passion week bazosala nyepu puti haunu zidi por tsegeza mu po penyo ke zunuri susasali ke lango petego ke zedi metke chatsele do way. Let's all have mass spoken prayer. Ke krie ke penyo fa ke tezie kapie ntsesiya we no iheko rtseke salase ke za he suri peledi npejeya nipo heko he mary koritsedi rovori badelivi Hego matoko tsedi no nipu nramode likevi nze peche badelivi de no jezo sheri puti hauri kape hego tsedi hego buno tsali ko nuri nipu nsikele no kidde bo hego kresashi ke tsa hego busu kori sikele lari npejewe munipu hego bu Jesu Christa hego laki debo ke mejesashi porobi keta micheri ke tsa temptation how kori face to get Nipu siro ke chanuri po struggle together hekobu hakori sila kile hakolari nipun pejewe hekopa tekori hako go through tsevaya zo hekopa tekori hako sedzbaya deri jisu ko kele mhedi heko jisu za sedi kole ke vi nosu khapi heko tsawade musalando nipu no heko krohisichi sidi hekobu Heko hakem hei ke tse ke se ke tsekono heko bu ko ke lie tseche no heko krohisiche heko bu ke chanori persistently ke tola no heko krohisiche no heko krohipi heko buno poti haunori penyo baliche poti haunor bizomo de heko kristamie journey hauno kristamie kelhu hauno zo shirini pu heko bu penyo si to ke lie tseche nipu heko chalanu te chudeli kivi shiketseriba heko reve hauno heko nye ketsa heko chameje ketsa heko dzaziri de livi de nipu no sekonori ke ko khapi heko tsedi heko bu penyo baliche siore heko ni heko kethe goba ketsiki heko bu sekonori nrokramo keta tsede hiche deri heko ke niti kiri
heko tenu ke sho tikiri heko zike zi tikiri heko bu pe nyodino lusele ke tola no heko krohische heko tatse ke zelano nipu heko nkremera mfa nkivor yawe ngumije di heko krohische siro heko hanuno lahi ki ke no lavo ke to no zo sheri ke krie nguke meje bu heko me popo ke tsepa te ko rizeto lichedi he Jesus Christa her hakilio za se de chayawe amen. Niego pejeho.